Zdravo ljudi, danas ću vam govoriti o značaju cinka i načinima konzumacije radi postizanja najvećeg efekta. Cink je mineral jako važan našem organizmu. Smatra se nezamenljivim u borbi protiv bolesti, infekcija i generalno u jačanju imuniteta. Važan je za rast i razvoj organizma, za rad polnih žlezda kao i nadbubrešne žlezde, za izgradnju kostiju i za formiranje krvnih ćelija. Omogućava bolju koordinaciju mišića i rad neurona, a pomaže i u zarastanju rana i obnavljanju oštećenih tkiva i organa. Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti koliko je njegov unos neophodan, pogotovo mladim ljudima i deci, jer se njihov organizam tek razvija. Ali isto tako, njegova konzumacija je potrebna i kod osoba koje boluju od šećerne bolesti, odnosno dijabetesa, nezavisno od tipa ove bolesti. Naime, znamo da je u šećernoj bolesti u osnovi nedostatak insulina. Insulin pomaže da se šećer iz krvi prenosi u ćelije, čime se ćelije hrane, a u krvi se pritom nivo šećera normalizuje. Kod zdravih osoba, pankreas, organ koji stvara i luči insulin, ima veliki potencijal. Kada pojedemo previše slatkiša, pankreas stvori više insulina, tako da se šećer na vreme rasporedi u ćelije, pa nije visok njegov nivo u krvi. Međutim, kod osoba koje boluju od dijabetesa, pankreas nema toliku moć, pa je nemoguće izlučiti dovoljno insulina kako bi se smanjio nivo šećera u krvi. To proizvodi oštećenje krvnih sudova. Gde je tu uloga cinka? Naime, cink je važan za stvaranje rezervi insulina, što je posebno od koristi kada ga osoba ima u manjku, odnosno kada je funkcija pankreasa da ga stvara oslabljena. Takođe, cink pojačava dejstvo insulina i sprečava njegovu razgradnju. Kada nema dovoljno cinka, poremećena je i regulacija šećerne bolesti kod dijabetičara. Koje su to namirnice koje su najbogatije cinkom? Cinka najviše ima u mesu i to iznutricama. Zatim visok je njegov sadržaj u ostrigama, žumancitu, sočivu, pasulju, kvascu, senfu, orahu, lešniku, indijskom čaju, škampima i divljači, pogotovo u srnećem mesu. Voće ga praktično i nema, ali od povrća ga najviše sadrže peršun, grašak i pečurke. Dnevna doza za decu i odrasle je 8 mg, a za trudnice 15 mg. To znači da ćemo dnevnu količinu cinka obezbediti ako pojedemo 2 kokošija žumanceta, 150 g govedine, oko 100 g svinjske ili teleće džigerice ili samo 20 g svežih ostriga. Trudnice i dojilje imaju skoro duplo veće potrebe za cinkom, pa bi trebalo da ga unose više kako hranom, tako u nekim slučajevima i suplementima, jer on omogućava pravilan razvoj bebe. Kako da ga unosimo tako da se najbolje može iskoristiti u organizmu? Pre svega, treba imati u vidu da bez obzira na unos namirnica bogatih cinkom, ako istovremeno konzumiramo alkohol ili oralna kontraceptivna sredstva, iskorišćavanje cinka u organizmu će biti nedovoljno. Takođe, vegetarijanci ga mogu imati u manjku jer je meso ipak veliki izvor ovog minerala i poznato je da se mnogo bolje iskorišćava cink iz mesa nego isti iz biljaka. Takođe, osobe koje u cilju terapije anemije koriste i gvožđe smanjit će apsorpciju cinka u crevima. Soja ima dosta cinka, ali i dosta fitata, inače materija koje čine cink nedostupnim organizmu. Tako da se soja ne može preporučiti kao dobar izvor. Treba takođe imati u vidu da se cink najbolje iskorišćava kada se unosi zajedno sa mlečnim proizvodima. A ukoliko ga imamo u manjku i ne možemo ga nadoknaditi hranom, onda je najbolje da se unosi u sastavu ujedinjenja cink hlorida, cink glukonata, cink sulfata i cink oksida. Pa tako ako želite da kupite preparat cinka, vodite računa da ovaj podatak bude naznačen na pakovanju. Koje su posledice nedostatka cinka? Kada su u pitanju deca, manjak cinka može biti uzrok usporenog rasta. Pritom, usporeno je zarastanje rana, a i regulacija šećera u krvi, kao što je već spomenuto. Međutim, ukoliko osoba ima dokazanu insulinsku rezistenciju, odnosno ako uprkos normalnoj količini insulina razvijen je dijabetes, jer su ćelije praktično otporne na njegovu funkciju, onda će cink biti od manjeg značaja. Ipak, njegova uloga se ne može zanemariti kako u bolesti, tako i pri dobrom zdravlju, a pogotovo kada su u pitanju deca, trudnice i dojilje.
Kako biste vodili bolju evidenciju unetog cinka tokom dana, možete skinuti dokument preko linka koji sam vam ostavila u opisu videa. Možete skinuti kao PDF i odštampati u jednom ili više primjeraka i upisivati ručno dnevne unose cinka po obrocima ili kao Word dokument i upisivati količinu direktno na svom računaru ili telefonu. U dokumentu vam je dostupna i tabela količina cinka u 100 grama svih namirnica koje ga sadrže u značajnoj meri. Na osnovu nje možete preko količine namirnice koju ste konzumirali izračunati i koliko ste ovog minerala sebi obezbedili za jedan obrok. To bi bilo sve za danas o ovom veoma bitnom mineralu. Ako imate pitanja, obratite mi se u komentaru. Da biste značaj ove teme približili i drugim gledalcima na YouTube-u, kliknite like. Klikom na subscribe ćete nastaviti da pratite moje snimke. Srdačan pozdrav i vidimo se u narednom videu.